turashize none wabonye niya yigeze niya we abagore n'abagabo banyamba shiri basaba Mike no kumva inyota inyishe kuko Bombes. ahubwo hinge turazitonde turashize none ese ijambo rimwe rivuga ngo mu minsi imeruka ngo bagore barindwi bazajya bitura imbere y'umugabo umwe ati twe tuzimenya Rako shiri nari nakaribu namuririmbe nuko gusa atakumvisa hari Nasaga kubitamo gatoya twumva Subot. nari nakaribu namuririmbe nuko gusa atakumvisa hari Nasaga kubitamo gatoya twumva Mambus. ntabwo bufite Bucanga se gakwikaragera ku mutwe. ura ntuzagire n'umukobwa buryo uzinginga uzareke bakwinginge wakino yaha waragoye Imana usigaye arindo ko urimo satani Uriya si umugore. What? N'iki matari kigendera? please Nose bro ubuzima urabushobora ukabuba wumva ari fresh Hey y'all, come look at this. Ndabimenyereye. Ndabimenyereye biri. Ewe. Ndahukanye. Shiri honey boo turashize none You know what I need to tell you? yaha bro n'ubu ngubu se uracyafite agafi akangakora mu isagonda n'iminota 15 kwa jina la Yesu Ntabwo bikureba we. mundebereye umuntu Naza gusifura mu kibuga cyawe. Bombes. Kwiyamya we. You know what I need to tell you? akanakumira Ibyawe we. Ibyo nibyo Sebe mubaze ukomeze yongeseye yo kunsuzugura Naje usha abirarimu ngaho. kandi umugore wawe ntabwo amagana unyitabira Uzi cyo navuga. Umugore nawe na bene wanyu. ego ese ko muri birakariyemo mutamwe nuko mvuze kuri umukafiri Ifata ugahuruturu urugambo rungana kuri yo nasakuza. What? Ngoma kafiri. Uneza abaturanyi. cyane rwose hamutase kuri umukafiri se ko urimo satani sha Nese wakoze. nashashe Bombes. umva wozi ibyo muri nashashe ahubwo ntunambangamira turashize none ni indaya mbaya ni umuntu utibaza utagira n'umutima wa kimuntu Nakoze kumuhumagura wa kigabo. Hari abantu leta ntabwo ibibazi gukibeta bifunga rango ukuntu umugingangiza mushenze. Ndagukomye nitwa Keke. biteze Sawa. Sha baby. Ubwo zibimbayeho. Nirukanze. Gasyata karuma Nyabugogo. Ariko genyero ndayibuze. uza jigijigi zawe se ngo nakantu urakabuze nyine Uti? nakantu urakabuze Nkabuze nte? urakarira he Nuko rero njye na Kristo tuciye hano bacuruza ku biro. Abarambwiye ati ngo duhagarare tubaze. Ngaho komeza utubwire. Abajiji beach. Gusa yamunereye papa. Uzi gukatirwa n'ikuzo. Komeza tubwire iyo nkuru. Sinzi nimba nabyumvise cyangwa nabyumvise. Ariko tafite ifunguro man It was at this moment that he knew he fucked up. nabeshyaga. mbwire ngo umugabo yarakunaniye pe mundebereye umuntu umva ngenda murambiwe
umugabo utakina mfumbata koko? Ese ubundi kutambwiye akuzize iki? Rero burangiye ndyamye nkunda kwikubita umusuzi abantu. Yawe hoye. Ntumbwire ko umugabo wawe yanga kugupfumbata kubera kwikubitira umusuzi. Ndawukubita nkawuhamya pe. Uzi ko mukubita nkumva nanjye namuta mu buriri nkiruka neza. Nanjye ndi umugabo wawe naguta mu buriri nkigendera rwose. Ese ko mbona usika nkaho nta kibuno ufite? Yes. Look at you. Kukuramo se? Kirahari. mumena amazi Cyasup. uyu mugabo ashaka kubasama. Yahise kuyasubije yo. Buriri wabwishyuye se yo kuyasubije. Yaha, turashize none. Reka n'ubundi kari gashaka. bitese none se bo utuye muri zino karitsiye? Akanya mbaye buwa. Hari icyo bigutwaye se? Yego nyine competition. Wamaze. Nanjye ndamufite nshaka n'uwa kabiri. Ese urumva utabidutendetse? Nose ngirumva nonyemerera utari ubunendetse nanjye nkaba wa kabiri. Ariko njye sinagutendeka bu. Wetin be this? Jesus. Turakundana cyane. Uri mwiza. Kireka abagabo mbwa numva ibintu byo gutetwa n'abagabo mbwa hari abantu b'abagabo nkanjye ntibizongere. Allo? Bo. Mapao. Kwa jina la Yesu mundebere umuntu uko urimo satanisha. Bro, urashaka yuko bantera inda? Wihangana none twari dukeneye umwuzuku.